वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गणपतये नमो नमः। श्रीसिद्धिविनायक नमो नमः। अष्टविनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। मनमे तार्पित ओम मनमे तार्पित वाचामे तार्पित प्रणामी तार्पित गणामी तार्पित तत्सम तार्पित सदान गणवत मनाउँदा सदा आफू श्री आफू शिरमा छाने आफू श्री गणवत चक्षु शान्ति माता यते पुष्पेर पाञ्चमा र गाईको पुसा सन्ताको त्यो नाम छै राखी अहिले ओम ताक्षत ओम ताक्षत ओम ताक्षत ओम ये पनि विनायक शास्त्र मध्य काले नारायण मार्ग मैले मार्गमासी जान्दा यम शुक्ल पद्याम हरि ओम ब्रह्मण गुरुदाय सचिनान दोलिन सचिनै जनाले हरि ओम सूर्य समस्त माता ब्राह्मण अनि यसो आएको तपाईँले नि जर खाँदै तिनचोटि किनकि जर खाँदै खाने राम्रो ओम विश्वमेरं विश्वराटमा पुनरार्थना गर्न पुष्पार्चनं सामने ओम प्रदापतये हिरण्यगर्भ यागच्छन् हिरण्यगर्भ यागच्छन् गर्वान पादसमे हडगरान आर्गम समे हडगरान समे हडगरान गन्धकेशरी सिंदूरान सुगन्ध पुष्पार्चनं सामने ओम हिरण्यगर्भान पुष्पार्चनं यागच्छन् आसुरं सर्वे निविदान मार्गम सर्वे निविदान पद्म सर्वे निविदान गन्धकेशरी सिंदूरान सुगन्ध पुष्पार्चनं सामने ओम दिग्विदाय पहिला यो अनि माला मध्ये होतुर आचार्य शास्त्र पाठको विषयमा अर्को आशीर्वाद लिएर आज
कल्याणम कल्याणम ओम कल्याण अमरदल स्वामी महाराज ओम शांति ओम शांति शांति ओम शांति ओम शांति राभा शांति रोशन Kapag sob yan, yung kita po diba? No, sorry. तारा बनो चंद्र बनो जा बनो नहीं बनो वो बेटा से भी प्राण ओम रक्षाणम अलिअलि चढाइदिनु रक्षा रक्षा भल भल ओम हरि ओम गणपति आम्न गणपति नमो गणपति आम्न गणपति शिवाय 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 नमः शिवाय नमः विश्वमे नमः विनागाय नमः शिवाय नमः वायुवे नमः आकाशाय नमः अशुकुमाराय नमः सूर्याय नमः सोमाय नमः भौमाय नमः बुधाय नमः संचराय नमः रामाय नमः केतवे नमः ईश्वराय नमः उम्माय नमः स्कंदाय नमः हरण्ये नमः ब्रह्मणे नमः इंद्राय नमः यमाय नमः चतुर्भुजाय नमः अग्ने नमः अग्रभयो नमः कुब्याय नमः विश्वमे नमः इंद्राय नमः इंद्राणे नमः प्रजापते नमः वर्षिणे नमः ब्रह्मणे नमः इंद्राय नमः अग्ने नमः यमाय नमः नित्याय नमः वरुणाय नमः वायुवे नमः सोमाय नमः ईशान्ये नमः ब्रह्मणे नमः अनंताय नमः दुर्वासुवे नमः दातावे विनागाय नमः मणे नमः कांतिव्याय नमः सिद्धिव्याय नमः सकल देव्याय नमः रौद्रगणसाय नमः मनोरसाय नमः सकल महादेवाय नमः शिला पूजा रमा सहित शीर्षक नारायण देवता सेवन रामता स्वाद मन्त्रण आदि यसो गरी पानी छोडेर हरि ओम प्रधान देवी देव गणपति आदि प्रधान देवी देव गणपति आदि भन समाधि भन विनागानि भन ईश्वरा भन वासी भन दाता ओडिसा माधव स्वायन सोमाय पौषण फेरि हामीलाई काठमाडौँ थोडा थोडा छोडे छोडे भयो भने त बर्बाद छ त फेरि ईशान्यहरू आएका छन्
श्रीराम हस्ते भनेर यहाँनिर बाबु श्रीराम यहाँ गच्छन्ति याति तदावन सर्वे श्रीरामाय नमः पादं सर्वे श्रीरामाय नमः दन्तं सर्वे श्रीरामाय नमः पुनाचं सर्वे श्रीराम पुष्पाक्षतं सर्वे ओम अम्बिकाय नमः त्यहाँनिर ब्रह्म यहाँ गच्छन्ति याति तदावन सर्वे ब्रह्मणे नमः पादं सर्वे ब्रह्मणे नमः पादं सर्वे ब्रह्मणे नमः बन्धं सर्वे ब्रह्मणे नमः पुनाचं सर्वे ब्रह्मणे जनकेशरी सुन्दरावन पुष्प सुगन्ध पुष्पाक्षतं सर्वे ब्रह्म पश्चिमदले जय विजय यहाँ गच्छन्ति याति आवानं आसनं पादं आर्घ्यं आत्मने पञ्चान्त जनकेशरी सुगन्ध पुष्पाक्षतं सर्वे जय विजय यहाँ गच्छन्ति अष्टपल्यता धुपम दिक्कम धुपति धुपति राजा हरि ओम धूरसी हरि ओम धूरसी धूर बजबंतम उदंतु मनसु पूजो तत्व सदा केशवाय नमः गुलफो पूजामि ओम रामाय नमः दानुनि पूजामि ओम साइड हमला माने हमला बुढी हमला कृष्णाय नमः नाभिं पूजामि दामोदराय नमः वहाँ आमा यता आउँदा यता हो कृष्णाय नमः पूजामि दामोदराय नमः एकदम पूजामि जनार्दनाय नमः कण्ठं पूजामि श्रीधराय नमः बाहुं पूजामि वाजपेयीय नमः मुखं पूजामि गणनाथाय नमः ललाटं पूजामि सर्वात्मा नमः शिरं पूजामि ल फेरि है अब यहाँ पूजा छ ओम अच्युताय नमः पादो पूजामि ओम नारायण चन्द्रं पूजामि केशवाय नमः गुल्फो पूजामि रामाय नमः दानुनि पूजामि ऋषाय नमः मेढं पूजामि नृसिंहाय नमः नाभिं पूजामि दामोदराय नमः हिजं पूजामि लो चढौ 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 ल रोदेर पाइदिने उतेर घर राख्नु उते नारायण स्वामी माथि आफूमा ल्याइदिएँ भने पुरुषोत्तम रमाफलं जहाति पतन शङ्कर्ण कोटितम सपादं सर्वभौक्षा दुःखैतिगति निवेदित मया सर्वदा बतं देवं भवता देवं गृहान दति सर अपङ्गं सापेन नवति वासरमा नारायण केला चूर्ण तामलं प्रतिगतं तामलं सापेन नवति वासरमा ल भगवान्लाई दक्षिणा लिएर यसो हजुर राख अनि एउटा पाती लिएर यसो ऐना देखाइदिनु हरि ओम दर्शन न्यून दर्शन इदम दर्शन पञ्चबत्ती पाँचबत्ती भन्छ फुलपाती हाल्छ हरि ओम पुष्पाञ्जली गरेर त नमो भगवती सत्यनारायण नमस्ते विश्व रूपाय शङ्खचर गदा हरि ओम यानि कञ्चा पापानि हरि ओम यानि कञ्चा पापानि शतानि तानि प्रसन्त पर्वति यानि कञ्चा पापानि ब्रह्मस्य शतानि शतानि तानि यानि कञ्चा पापानि ब्रह्मस्य कञ्चा पापानि ब्रह्मस्य शतानि शतानि मैले त्यो कौरो खाली पनि त्यहाँ होइन त पानी ल्याएर राखेको कौरो हरि ओम पहाडे कौरो पानी ल्याएर राखेको सतनाको स्थिति र फुलपाती लिएर आफ्नो कामनाले आज भगवानको व्रत बसेको जनार्दन वर्धन नन्दन श्री वल्लभ ईश्वरं भाइ माम शरणागतं शरणार्थो परमधर इमानी पुष्पानि मनोहरामि सुरसुरामा दुल्ला भने कल्प धुदानि तानि सुगन्धि जाने यसो पुष्पाञ्जलि है त हरि ओम हरि ओम श्री सचितलक्ष्मी पौराति पाति स्वायनं कुलदेवताय स्वायनं कुलदेवताय ओम भैरवी स्वायनं भैरव्या देवी धारण संघात मुन्न वर्ण देवता ओम भैरवाय स्वायनं भैरवाय ओम बिन्दवासिनी स्वायनं बिन्दवासिनी गाँठो पैसा राख्ने भयो त आउँछ कि स्वायनं के भन्दै सकल भेमिसिन आया नसम्झाउँदा नलिउने रहेछ तैँले होइन एक असर बोल्ने महिनाहरू विष्णु भन्जाले राखेको हो त त्यो उहाँ त्यो त माइती बोल्ने त्यही त यो चाहिँ हो त कार्य पुराण किन गुरु त्यसमा हाल्नु भएको छैन त्यो तपाईँसँग किलो रहेछ
त्यसै मलाई आपला यहाँ फेरि हरि ओम सुरज अभिच हरि ओम सुरज म बिगार यस्तो निर्णय है अलिक दुःख हुन्छ त्यहाँको चिन्ताको सुविधा सुझेर आफू चाहिँदैन खुसी लाग्यो आफूलाई देउतालाई खाइ ल्याउनु अरूलाई चन्न लगाइदिँदा पऱ्यो मुलो है घुमिरहनु लाग्यो अब यो हाँसो खेलो चाहिँ बच्चा लगाएर सुताएको बच्चाको खाना धुन्छ केही सिलाल कहिले हाम्रो दुईजनाको दाम्पत्य जीवन छ पो हाल्न लाग्छ तर अब यो बच्चा हो त यही जस्तो शिला जस्तै अटल बिहेमा कसार पर्यो भने त्यो उहीँ पढ्न आउँदाखेरिमा फुटाइ खायो मान्छेले अनि त्यहाँ म पढ्न लाग्यो यहाँ राम्रोले 500 रुपियाँ ल्याउन महाभरि त्यो बत्ती बालेर त्यहाँ अलिकति जलाएर सबै कुरो खाना दिँदा पनि ब्राह्मणीमा चतुष्पदी ब्राह्मणी चतुष्पदी धारा धारा कता धारा डाँडाकै धारा हरि ओम नमो गोब्राह्मणाय कुश्री गणाध्यक्ष कुशान निर्मादय गोपुश्रादय त्यही कुसेर कचरा पानी छ भने गाई सकेर त्यो जनालाई यस्तो भेट्दै राख्ने हरि ओम नमस्कार पूजनम ग्रन्थिमोचनम शाश्वतताका फलहरू यति वस्तु तन्त्र देवताकं सुगत जिजस ब्राह्मणा फुलाचार्य राजा हरि ओम कति सर्वदेवा स्वर्ण गर्भ अब भोलिको पैसा उठाएर जल साथी पूजा हरि ओम स्वर्ण गर्भ दुईवटा राख्ने एउटा पानी हरि ओम सिद्धानाय नमः हरि ओम सिद्धानाय नमः हरि ओम सिद्धानाय नमः केन्द्रव्याय नमः रूपखण्डाय नमः ताम्रखण्डाय नमः विशिष्ट दक्षिणा
यस्तो धोए बिलगी राम्रो हेर्नु है जान्छ हेरे चाहिँ देख्नु पर्यो Baru meter 11 nah dinar वरिपरि सबै सुरुप भएर है दाइल चाहिँ गइराखेर हेरेर पैसा लिँदैन गरे क्या माने नि तपाईँले भयो भयो यहाँ सुन्नु न कान्छ यहाँ सुन्नु पाटोडा यो के भनिदिने भन्नु कोचा सम्झना र मेरो आज त हिँड्नु भने खाना एउटै भयो फेरि मलाई छैन भन्नु नानीले सँगै लगाइदिएन एगोला भेटी हात आदि लास्ट त्यसमा पूजा गरौँ अनि जिउ त्यो त्यसले पनि यसै पूजा गरौँ अनि हात सुब्बरो उल्टो हेरेर दिनुहोस् है अबबाट माथि दाइले भाइले पनि भयो गाई भाइको बोलाउनु भाइको परिवार Quanto de tempo?
तन्त्रबलं तदेव विद्याबलं दैवलं हजुरलाई नि बोला देऊ भद्रमस्तु शिवं महालक्ष्मी सन्तुष्ट सर्वदर्शी